Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, ada kabar baik ini. Ini transfer musim panas dingin guys. Tim Kreyongan guys, sold out. Senggol dong. Nah ini guys, tim Kreyongan sold out di lapangan pada hari Minggu di lapangan Asam Manis. Nah ini guys transaksinya di lapangan dan langsung jadi. Nah, ini guys, ini yang beli, ini yang punya guys. Nah ini Mas Dullah, celing gitu, sold out guys. Nah ini guys, ini udah di ke ada kota juragan sekali cenakal juragan. Kini nyamai Kreyongan bulan keruyuan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Guys. Ini nama guys. Mon, rekan apa dina? Ya nak kan anu aki. Kasih kasih si apaan ku tahu dia. Hah? Iya. Ya pacan jereken dia. Kerap perdanan. Pengarah nih sombong nih kenapa kanto? Kita nongguan. Kita tanggal 4. Nah kanan gini. Boleh nak kerena. Kero yo. Kering mes. Beri nyombongnya telur rata. Ini guys yang beli. Dan sama kelilis-kelilisnya Asian. Alhamdulillah. Kru Kreyongan ya foto. Tuh Kreyongan foto terakhir. Yes. Alhamdulillah guys. Kreyongan sold out. Kalau mas, lah tandre, tore mon, udah penggalan tore, main ayo lah, gitu tore, yang kulit bekas anu. Nih guys, krunya Kreyongan seneng bunga bungul guys. Ya guys, sold out guys. Seneng guys, kengji guys, pas HP sampai guys. Bunga bungul guys. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dada kena. Siu kena. Siu kena. Geng Kreyongan kena. Siapan tahu sedikit. Amin. Banggalan. Iya, bonoro. Oi. Maju. Review. Aduh. Benggala. Launan kena, takut banyak guruan kena. Dah iya. Benih dari bungan ru kena, dah iya. Hati-hati.
Dek, kok kamu Dek? Cek dede wak bodoh nih bisa. Sama apa? Mau dia. Beda. Kita ini beda ngerok motor kan, jalan. Sold out guys, sold out. Oh, harus kenyaman. Oh, ini nyaman. Baru. Aji tuh, kita mau aja mau ada aja. Dede, pas dede naro. Ini motor. Nyami motor. Alhamdulillah. Cisapronya mana? Si Ciandi. Top Hirui. Candi, Yandi. Candi. Ciandi. Ni jauh. Alhamdulillah kemuka. Siapa tahu lah kudu malam. Ya macam di situ je mulai dia mah. Makin mulai ke rumah bini tadi bini. Waalaikumsalam.